person say, "Oh, I'm paying you win it down, so when I win for 2024, there, and I about my wife now say, no, the and was running behind the Akano, on such matter so I'm a Kunyaba Canessa." Because Bible say one of the radiano adie nyina dibua wo mo na hwie wo mo yie eti ya papa no mo pa konwa no se Kristo ese one of the rade na adie nyina dibua mo na hwie wo mo yie dia omo fa Kristo akwan so nyame akwan so because Kristo ene se hene eni pa se hene aba ye betu yi de nyame se wo betena konwa no so no awrade ayi ne dada. They be American say when we go to the spiritual yesi ahenie wo edem ansa na apie enti no dear obey bian let God be first. So urade ka ho no de wani mu abibia no abeya ube felida na sa woto oman ni mu so na wo de ho be ma Yesu a ekom bedi obi ekom ne wo e be ma light of obi be da sumu but oba so plant ni nyina no the favor and the mercies of God and it me yes ade ni afutu a me de be ma onipa bia wo election mu obi anim say election de edura bibia timisi ana obi petumi a oye ne wope obi bompaye obi fire nyame obi gunsa e de petumi it's a do election say na yen yetimamufo no ye ne yehunu amane ti da bia mafutu a me de manipa bi o wate asefo asase so ne say Kristo kan sem bi wo Galatians chapter 5:19 to 20 ho e kono wose ye woniema bi a wose ye ya ye twetwe ye ho firi mu adwaman kro no awudie ense kuo honam nyuma ni dadi pefe obi se oman ni mu ayeden obi ho to no eye die ntia. It takes only the mercies of God and the favor of God. It's yebeto aba no ahohomo besore enti bisa ho se to me ben na wode wo ho akotwere na to me ben na wugidie wo kan Exodus a Bible say me yewurade nunkunfo amitua anana no abone so eka it's all ye nipa won fa won ma Kristo na bone kwa wudi akire papa kwa wudi akire a from abone bi ebo wa ebebo obi the American so nipa bi ade bi a wo ye bia no you should feel confident to do it and tie the nipa eka because Ghana for do na sabe wo ye nipa bi a ade a wo ye na o criticize wo ho no wo be ko the fie no ye the same thing. Adwuma wo ya nipa na ebu abam no be kono na wo bisa kwan obefa so a obaye sa adwuma ni bi enti de meka say onipa bia wo tie ye no ade e se odidi wani mu kan ne say befa Yesu sa wo kra na wa gem kwa wo fa Yesu wia emma bibia mu wabam wo wia se biem da because ye no mu bi ye de yakọ mu ne de nipa ka Yesu so da se ye kra no bibi se betnya pie baabi ama ye din apie wo mu enti enemani age minimi kunu Reverend Prophet Angel Asiamah yeni age papa and sorry man so any age adofo bebre all my fans on the media abozige fans abozige family obi any age me mani nyina everybody is happy for the awards tinyame enhira mo na onya mo kese se mu hwehwe mo abozige ena mo de ma oh we de ma ye da se na me di wie no na wo ka se 2024 election year ewiase no sabi yes kwatre kwaso mount ma tie ne dini enti no say ye di award we abrem ho kani ya e kire se oba wo down so o Ghana ha no me ka de akosi say so obi nso pese wo down so e wo Ghana e wo sabi presidential anas election ni mu ana bibia pese wo say o mampani nyina we na down so we na win for 2024 there and I so about my wife na say no de enwosra ne bia de aka no no so tima down so ama akonya be kanensa kwane de yanim no ewa na de oye bia nso so no onye ne honye na said odi kan no say the every successful woman there is a man no sa ne etie me so me jenachi e de odo e de akrokro nyansa ene sabi tima e de tanachi sa de oye bia nso so no me so meboa no support na award bi wo ho no foforo say e ba ya twan animu na be kan nsa